بنا شهیدان کردستانی و دعوت بکن. Seyrik, Ule Goriler, Rezdar, Said ve Roz, Goter yapan eve peşkeş bugün. Avulde eme MHP'de bugün Rezdar Mustafa Özseyrik. Teşekkür Delal, dostu havale neca ve khairatını. Ama Parti Azadiya Kurdistan'ı Cibu Biranina Peşava Qazi Mahmud havale nvi İstanbul و باتمان و موش و آمده هم کنفرانس و سمینار دادخن پیشوا قاضی محمد هفته سال بره لگل هوار خواه جه عالی دولت تا ایرانی و حات دار بکرن هم رزداری پیشوا قاضی محمد و همو شهید کردستان هم ببیرتین جبر که که سعید وروج ده برفرهی سمینار خواهش و خباتا کمارا کردستانی و رولا پیشوا قاضی محمد پیشکش بیو که از زیدتر هندک مساجن که پیشوا قاضی محمد جبو ایرو ما جبو مدایی ده از درباره وان ده آخفت نکی بکن وصیت و پاراستنا محکمه یا پیشوا قاضی محمد در اصل خود ریباز و شمندیه که کردستانی پیشکشی مدکر او وصیت و پاراستنامه جبو ایروژی وظیفه من نتوی و دیروکی نشان داده پیشوا قاضی محمد دبیجه لآلا کردستان خودی در کبن دبیجه هبونا ملت کرد هبونا کردستان پاراستنا مافیوی دولت بونه بلا بنگه سیاست آوه پیشوا قاضی محمد دبیجه دجمناتی هفدون نکن یک بن بدجمنان نه انخاباندن دبیجه هفکاری یک بون تفاق پشکری آلیکاری بلا جناوه کم نبه دبیجه رزل خوین و کد و خبات و تکوشین همون شهید و دلسوز و خباتکار اندوز آزادی کردستان بگرن پیشوا قاضی محمد در محکمه دگوت آلا کردستان در روژک وره لسر و محکمه که از لیتیم دارزاندن ده بهلدان
او آلایا که پیشوا قاضی محمد تسلیمی ملا مصطفی بارزانی نمر کرد بخوینا 10,000 شهیدان بخباتا بتکوشینا بسالان یا قهرمانانه و پاشه باتفاق رئیسداران کاک مسعود و مام جلال و همو پارتیین کردستان ایرو او آلا لسر پارلمنتوی دولتا فدره یا باشور کردستان لباد به او آلا د 27 آذار 2017 ده به بریار انجمن باجار کرکوک وکی فرمی لهر آلی کرکوک هاته هلدان ام جبو و بریارا دیروکی انجمن کرکوک و پارزگار کرکوک رزدار نجمتین کریم پیروز دکن بلندکرنا آلا کردستان الکرکوک به جهانینا واسیتا پیشوا قاضی محمد و یا ملا مصطفی بارزانی نمره کرکوک کردستانه نهاجی پیشوا قاضی محمد بانگی سروک هریما کردستان رزدار مسعود بارزانی و همو پارتیم باشور کردستان دکر دبیجه او ناکوکی پرسکریک و نخوشی ناوا خود دان نالیه کی دبیجه گاوا اول او حریم و نافچین که داخلی ماده 140 و گرینن حریم کردستانی و دبیجه جبو رفراندوم سرخوبونی بیگرتنک نتوایی کردستانی بلیارا خو بدن پیشوا قاضی محمد دبیجه بانگی نونرین 5 میلیون کردین جهانی بکن وکی کمه بخشک و براین خوین هر 4 پرچه کردستانی لمحباد کمارا کردستان اعلان کرد ونجی الهولیره بنونرین همو کردین جهانی و سرخوبون لباشور کردستان اعلان بکرد پیشوا قاضی محمد بریباز و واسیت و بجیان خواه مساجا ددمه مساجا که ددو بانگا که دکه هر واج پاکه کشی را مساجا که دشینه دبیجه رئیسه حکمرانیا پارلمنتو و حکومت هریما کردستان بگیره دبیجه لسر وی اساسی جشنگال وکشه پیشوا قاضی محمد جپککو یبشیر دبیجه نابه که تو هیزک چکدار لباشور کردستان لدجی دستلاتریا پارلمنت و حکومت باشور کردستان تفگر و برنامه یکوی تایبت همه او آخا که بخوینا 10,000 شهیدان هاتی رزگار کرن او آخا که به قهرمانیا شروان و پیشمرگین کردستان نهاجی تی پاراستن به تو آوایی نه به ناو حشد شعبی و من ناو کدی ده تو کس تو جاری نکار به جاره کدی وعده بگیره بده جبروی ام دبین شنگال کردستانه کرکوک کردستانه و ام هیوی و باور دکن که سرخوابون جی نیزه هر وها پیشوا قاضی محمد جبهککی را دبیجه ریزه لکدو خینو امگا به 10,000 شهیدین خوشی یه کردستانی جی بگره و مافی دولت بونه مافی چارنوسیا ملت کرد تنه نحسبینه رد نکه نبیجه دما دولت بونه در باس بویه پیشوا قاضی محمد دبیجه آلا کردستان خودی در کبن آلا کردستان نرخه که اساسیه نتوییه پیشوا قاضی محمد بانگی پارتی روجوای کردستان دکه دبیجه مطابقات هولیر و دهو که پیک بینن اداره که هفش یا عسکری سیاسی آبوری دامزرینن ریا ستاتویه که سیاسی یا لسر عدنگاری روجوای کردستان یا باتفاق خورد بکن پیشوا قاضی محمد پیاده را دبیجه مطابقات هولیر و دهو که کلید آزادیا روجوای کردستانیه به همو پارتیان کردان شریکاتی خود بیک بینن دشت قدخ کرنا پارتیان و گرتنا سیاستوانان بردن
Pêşeva Qazî Mehmed ji Partiyên Rojhilatê Kurdistanê re dibêje yên wek hev û nêzî hev bibin yek. Yên bername û siyasetê wan cuda ne jî ittifaqê bikin. Careke din wekî sala 1946 firsendeke dîrokî dikare biber deriyê we. Bi ittifaqê hûn dikarin pêşevaziya vê firsendê bikin. û ez bawerim vê carê ew al dê ji meydana çarçreyê neyê xwarê. Pêşeva Qazî Mehmed ji Partiyên Bakurê Kurdistanê re dibêje. Divê hûn hişmendî û xeta Kurdistanî xurt bikin. Dibêje yên dikarin bibin yek, yên nikarin bibin yek li ser xeta neteweyî Kurdistanî hevkarî ittifaqa bihûnin. Pêşeva Qazî Mehmed ji serok, rêveber û hemû endamê partiyan re dibêjin. Ne serokatiya we, ne rêveberetiya we, ne navên partiyan we ji doza azadiya Kurdistanê ne bi qîmettir e, ne pîroztir e. Pêşeva Qazî Mehmed ji me hemûyan re dibêje. Bixebitin, fêr bibin, bixwînin, tê bikoşin, di nava gelê xwe de bin, bi gelê xwe re bin. Gencên xwe, jinan, civata xwe bi rêxistin bikin. Bibin partî û rêxistinên girseyî netewî. Bîr û doz û bernameyên xwe bi gelê xwe bidin qebûl kirin. Belê, pêkanîna wasiyeta Pêşeva Qazî Mehmed rê li ber doza azadiya Kurdistanê jî vedike. Gava ku em vê wasiyetê pêk bînin dê rihê Pêşeva Qazî Mehmed, yê Melle Mustafa Barzanî, yê Nemir, yê Seyid Rıza, İhsan Nuri Paşa, Xalid Bege Cibrî, Şeyh Said û yê hemû şehîdên Kurdistanê dê şad bibe. Em Pêşeva Qazî Mehmed û hemû şehîdên Kurdistanê bi giramî biyîtînin cihê wan bihişbe. Nihayet Bezdar Lekoliler Said Veroş evi dest bi seminera xwe. Mikrofonları biraz oraya alabilir miyim? Tamam. Divan-ı Aziz ve Hicra, önemli bakir atın. Jibo münasebeta hafte saliya salvegera darvekirina Qazî Mehmed evalevi. O damel her vaha, damel zamina komara Kurdistana mahabati. Emiru berher buna jibo ve ki Parti Azadiya Kurdistan'ı fırsateki dame bu bana spas bikin jiboğan o evidarım da kavatı kadar serket bin. Daha fazla hevi hoji bejim beriya despeklerin ahaftına akar. Hevi ev bu kemtir 5-6 partiye meyeku berçavın bu rojeki iro وەک ڕۆژە دامەزراندنە کۆمارە کوردستانی و داڕڤەکردنە سەر پێشەوە قازی محەممەد کەمتر vana زەمینە هەموو کوردایە کاربوونا ئەوێ ku rêz divê pêvajoya dîrokê digin karibûna bi hevra konferansekî berfireh ku bi hezara Kurd beşdar bibûna û bi vê awayî dengê xwe û Qazî Muhemed û Komara Kurdistanê bi bîr baniya مخابن تنه پارتی آزادی کردستان هولدانه که وسا بسری خود کریه زانن کو دنجی گروه دنجی هر یک ان هولدانی وان هنه فزیکا و هولدان گش ببونا یک و دنگه کی هین گرد درکتانه لی مخابن روشامجی اوه نظام سپاس کن جاردن جبو تک مصطفى و پارتی آزادی کردستان روشا سیاسیا کو بر به دامزراندنا کمارا کردستان بند. ایرو لسر سیداردان سر و کمار قاضی محمد و حوالین می و هر وا روخاندن و داگر کرنا کمارا کردستان هفته سال در باس بود.
piştî heftê salan milletê Kurd di parçeyekî dinê Kurdistanê da dronahiya rêya neteweyiya Serokkomarê Komara Kurdistanê da ber bi mizgîniyekî nû ya Komara Kurdistanê ve dimeşe. Hêvî û bendewariya hemû milletê Kurd ev e ala rengîna Serokkomar Qazî Mihemed ku ji bo parastin û hilkirinê emanetê Serokê Nemir Mustafa Barzanî kiribû, gavekî zûtir ji bo ragihandina serxwebûna duyemîna Komara Kurdistanê ji nû ve bête hilkirin. Qazî Mihemed di 11 Gulana 1900 da li herêma Mukriyan ji dayîk bû. Ew kurê Qazî Alî ye û Qazî Alî jî kurê Qazî Qasîm e. Navê dayîka wî Gewhertaş Xanim e û qîza serokê êla Feyzullah Begiyan e. Feyzullah Begî yek ji malbatên mîrekên navdarên herêma Mukriyan bû. Dema şerê cîhanê yekem dest pê dike Qazî Mihemed 14 salî ye. Wekî gelek caran bê carî jî Kurdistan dibe cihê şerê navneteweyî nemaze herêma Mukriyana Rojhilata Kurdistanê dibe meydana şer û peyderpey xizanî, kuştin, talankirin û karesatên her wekî dî dest pê dikin. Encamên şer di nav civaka Kurd da xwe nîşan didin, gelê herêmê bi gelek ziyanên mal û canî ra rûbirû dibin, koçberî dest pê dike. Şerê cîhanê duyemîn coğrafya İranê ji aliyê jeostratejîk û jeopolitîk ve xistibû nav rewşekî girîng. Ji aliyekî ve Brîtanya û Dewletên Yekîtiya Amerîkayê dixwestin pêşî li berfirehbûna şoreşa Oktoberê bigirin û wî di sînorên heyî da dorpêş bikin. Ji aliyê din ve jî li dijî berfirehbûna faşîzma Alman di navbera Brîtanya, Dewletên Yekîtiya Amerîka û Yekîtiya Sovyetê da peymanekî hatibû îmzekirin. Di çarçoveya vê peymanê da ji bo têkoşîna li dijî artêşa Alman coğrafya İranê herêmekî stratejîk bû. Ji ber vê yekê İran di meha tevaxa 1941 da ji aliyê Dewleta Brîtanya û Yekîtiya Sovyetê ve hate dagirkirin. Brîtanya ji başûr ve Yekîtiya Sovyetê jî ji bakur ve ketin nav axa İranê di sala 1942 da Amerika zî daxilî vê pêvajoyê bû. Coğrafya İran û Kurdistana Rojhilat bi taybetî bo polîtîkayên Yekîtiya Sovyetê herêmek stratejîk bû. Lewra li hember leşkerên Almanya Hitler piştgiriya Dewletên Yekîtiya Amerîka û lojîstîka bo artêşa sor jî di ser vê herêmê re çêdibû. Piştî dagirkirina İranê bandor û zordestiya Dewleta İranê li ser herêmên wekî Kurdistan û Azerbaycanê kêm û sist bû. Her wiha gelê Kurdistan û Azerbaycanê xebata têkoşîna azadiya neteweyî û demokrasiyê geş kirin. Di gel vê rewşenbîr û têkoşerên gelê Kurd jî ji bo destnîşankirina çarenûsiya xwe û azadkirina gelê Kurd dest bi xebata nihênî kiribûn. Ji bo vê armancî di 16 Gelavêja 1941 da bi hevkariya hin rewşenbîrên Kurdperwer bingeha komeleya jiyaneweyê Kurdistan hate durustkirin li Mehabatê. O dest bi weşandina kovara niştiman kirin ku organa çapemeniya komeleya jiyaneweyê Kurdistan. Di destpêka damezrandina komela jiyanewe da Qazî Mihemed jî negirtibû. Di nav rêzên JKP'de yani komela jiyaneweyî da tunebûna Qazî Mihemed hem ji bo komelê hem ji bo damezrênerên komelê kêmasî û valayek girîng bû. Lewra rêzgirtin û tesîrekî girînga malbata qaziyan li ser civata Kurd hebû. Di navbera salên 1921 heta 41 li herêma Mehabat û Mukriyan da çi rûdan ku diqewimîn cara pêşî kesê ku qise dikirin Qazî Mihemed û birayê wî Sedrî Qazî bû. Hemû karên perwerdeyî, civakî, rêvebirî û pirsgirêkên bajêr bi agahdarî û rêvebiriya wan çareser dibû.
Divê naberê de têkiliyên Qazî Mihemed û rêberê Komeleya Jekafê yani Komeleya Jiyanavê Kurdistan Kurtiya wî ye berdewam dikir. Di dawiyê da ji salekî şûn da Qazî Mihemed hate iqnakirin ku tevî rêza Komeleya Jekafê bibe. Beşdarbûna roşenbîr û Kurdperwerekî wekî Qazî Mihemed bo Komeleya Jiyanavê Kurdistan xebat û têkoşîna rizgarî û azadiya neteweyî bihêztir û berfirehtir kir. Ji aliyekî ve li ser bingeha têkiliyên civakiyên Kurd di navbera hoz û eşîr û rewşenbîrên Kurda da xebata rêxistinî û hişyarkirina gelê Kurd dihate kirin. Ji aliyê din ve jî bi hêzên navnetewî re taybetî jî bi rêberiya Yekîtiya Sovyetê re fevgirêdanî pêk hatibû û ji wan daxwaza alîkarî dihat kirin. Di encama şerê ciyanê duyemîn da ji aliyê hêzên navnetewî ve dagirkirina coğrafya İran û Kurdistanê bandor û îradeya hikûmeta navendiya İranê li ser herêmê û dewr û berê wî kêm kiribû. Şertên xebat û têkoşîna azadî li gora berya wî baştir bûn. Ji bo pêşxistina xebata azadiya netewî Kurdan dest bi pêkanîna têkiliyên navnetewî kiribû. Ji ber ku Kurdistan li aliyê Bakurê İranê bû û ew herêm jî ji aliyê Yekîtiya Sovyetê ve hatibû dagirtin, bi vê nevê têkiliya navbera mesulên Yekîtiya Sovyetê û Kurdan geştî bûn. Di destpêkê da têkiliya Kurd û Yekîtiya Sovyetê di çarçoveya têkiliyê Kurtinî da bû. Piştî ku hinek kampanya yani şirketên Britanya û Devletên Yekîtiya Amerîkayê ji bo derxistina petrola İranê bi hikûmeta Rıza Şah re peyman çêkirin û imtiyaza derxistina petrolê bi dest xistin, Yekîtiya Sovyetê li hemberê vê peymanê bêdeng nema. Muqabilê vê yekê bandora li ser İranê girantir kir û ji wê daxwaza imtiyaza derxistina petrolê kir. Ji bo vê yekê Yekîtiya Sovyetê li hemberê Britanya û Devletên Yekîtiya Amerîka û İranê peywendiyên bi Kurdara û Azeriyan ra wek tehdîdekî bi pêş xistin têkiliyên kulturî ber bi têkiliyên siyasî vebirin. Di destpêkê da rêberiya Yekîtiya Sovyetê xwest û Kurdistan di nav sînorê Azerbaycanê da herêmek otonom be. Ev pêşniyara wan ji aliyê Qazî Mihemed û hevalên wî ve nehate qebûl kirin. Rêberiya Yekîtiya Sovyetê ji bo vê gelek xebitin û Kurdan iqna bikin lê bi ser neketin. Qazî Mihemed ji bo hevdîtina bi rêberiya Yekîtiya Sovyetê re careke dî vexwendin Bakûyê. Di dawiya van dan û standina da rêberiya Yekîtiya Sovyetê qenaet pê anî ku Kurd statûyekî di nav sînorê siyasî ya Azerbaycanê da qebûl nakin. Êdî mecbûr man daxwazên Kurdan qebûl bikin û ji Qazî Mihemed daxwaza danîna partiyekî nû kirin. Damezrandina Partiya Demokrata Kurdistanê û ragihandina Komara Kurdistanê. Ji bo damezrandina partiyê endam û danerên Komeleya Jiyanavê Kurdistan berhev dibe, ne bi dilê hemû endaman ve jî bi dengên piranî navê JKP bi navê Partiya Demokrata Kurdistanê guhartin û beyannameya partiyê di meha çiriya pêşîna sala 1945 da hate belavkirin. Piştî damezrandina partiyê û belavkirina bernameya wê nexşeya siyasiya Kurdan diyar bûbû. Amedekariyên ragihandina Komarê dest pê kiribû. 22 meha 12 1946 da damezrandina Komara Kurdistanê li Mehabatê li meydana çarçıra hate îlan kirin. Li meydana çarçıra piştî axaftina dîrokiya Qazî Mihemed alaya Kurdistanê bi xwendina Siruda Eyraqî hate hilkirin û bi coşekî mezin ji bo axaftina Qazî nûmayîş hate kirin. Damezrandina Komara Kurdistanê berhemê pêşkeftina fikra neteweya gelê Kurd û têkoşîna wana dîrokî bû. Qazî Mihemed wekî serokkomar û Hacî Baba Şêx jî wekî serokwezîr hatin hilbijartin.
pişti çend rojan encümena hükümeta komari hater angandın kuş çarda kesan pekat bu hükümeta komara Kurdistan'ı. Roja ku meydana çarçıra damezrandına komara mahabati hater ragandın diğer halki berhevbuyi ji parçayı din Kurdistan'ı ji seroku kadri siyasi beşari merasimi bubun. Seroki serildana agri İsa Nuri Paşa bixwe ji vexwendiye ve merasimi bu. Lejber şart neyini nikar bu beşlar bibe. Qazi Muhammed ji bo ve roja diroki û wergirtina wezîfeya serok komariye wiha dibêje. Armanca min ev ku ez yekbûna vî milletî bibînim ku îro çar parçe bûye. Serok komar bûn tu demekî nehat bû bîra min. Lêbelê milletê Kurd min layıkê vê wezîfeyê dîtin ez jî dixebitim ku layıkê vî milletê bibin. Piştî damezrandina hikûmetê hikûmet dest bi faaliyetê xwe dike. Hin xebatê girîngên civakî û perwerdeyiyên ku di dema komarê de hatine kirin dixwazim basa wan jî bikim. Piştî îlankirina komara Kurdistanê di nav demekî Kurd de saziyê girîng hatin rêxistin kirin û ji aliyê weşan û çapemeniyê ve gavê girîng hatin avêtin. Di meha çiriya pêşîn de pêşîna sala 1945 de çapxaneya Kurdistanê li Mehabatê dest bi kar û derxistina rojnameya Kurdistanê kiribû. Kovarên wekî niştiman, helale, awatî, hawarê niştiman, hawarê Kurd û gir û galî mindaran yani kovarekî zarokaya hatin çapkirin û belavkirin. Di gel vana belgenameyên Partiyê Komara Kurdistan û Pirtûkên Derstanê jî bi zimanê Kurdî hatin çapkirin. Qazi Muhammed pir qîmet dida xwendin û perwerdeyî. Piştî îlankirina Komarê di demekî Kurd da bo perwerdeyiya bi zimanê Kurdî bi serkêşiya Qazi Muhammed kampanyayekî hate destpêkirin. Pirtûk û kovarên Kurdî hatin çapkirin. Sinemayek hate damezrandin. Dahatuya vê sinemayê bi dahatuya vê sinemayê zarokê feqîrê bêxwedî dihatin finanse kirin. Ji bo çareserkirina pirsgirêkên jinan, hînkirina xwendin û nivîsandinê û her wekî dî rêxistina jinan hate damezrandin di çarçoveya benda 21 destûrnameya Partî Demokratîk Kurdistan da ku dibêje jin jî wekî mêran di hemû warên siyasî, civakî û şaristanî de xwedî mafin. Mîna xanima hevjîna Qazî Muhammed dibêje wê demê ez serokê Yekîtiya Jinê Kurd bû. Qazî Muhammed dixwest hemû jin beşdarî berhemên kela xwe û baxşkirina zêrên xwe piştgiriyê didan komarê. Xaleke girîng jî ev bû ku tevayî coğrafya Kurdistana Rojhilatê ne di nav sînorê komarê de bûn. Rayedarên Sovyetê ne dixwestin coğrafya komarê fireh bibe û bigîje sînorên xwe yên dîrokî. Digotin ji bo bidestxistina bajarên dîyên Kurdistanê hêrîşa we dê bibe sedem ku Amerîka û İngiliz wan ciha hemû dagir bikin û nefta Kirmanşahê bixin destê xwe. Ber bi têkçûna Kurdistanê ve. Komara Kurdistanê ve. Damezrandina Komara Kurdistanê li Mehabatê berhemê bîr û îradeya neteweyiya gelê Kurd bû. û di dîroka hevdema neteweyiya Kurd da dewleta yekemîn bû. Mixabin temen Kurd bû û nêzîkî 11 mehan li ser piyama. Bêguman sedemên navxweyî û derveyiyên têkçûna Komara Kurdistanê hene. Di civaka Kurd da lîşûna têkiliyên civakî siyasî, serdestbûna têkiliyên eşîrî, di tevayê bajar û coğrafya Kurdistana Rojhilata nerêxistinbûna Partî Demokratîk Kurdistan û hikûmetê têkiliyên hinek serok eşîran bi dewleta merkeziya Îranê ra û hêza artêşa neteweyiya Komarê ji wan pêk hatibû. Sedemên herî girîng ê navxweyî ne.
paşvekşana yektiya Sovyeti o pişkiridana jibo komara Azerbaycan o pişkiri nedana jibo komara Azerbaycan o Kurdistan'ı itiraza Britanya o devletin yektiya Amerika jibo damezrandına komara Kurdistan'ı o komara demokratika Azerbaycan'ı به آوای که اکتیف پیشگیریدانا حکومت مرکزی ایرانی برخواندانا کمار آذربایجان جی سدمن گرینگین درواییم. لوی داری وقت ولاته کی سوسیالیست به تایبتی دوی پولیتیکا یکتیا سوویتی بیت دیار کرن. ام دکارم بیجن کو جبر پیدویا پولیتیکا دروایی نبه جدسپیکا سال 1920 شوندا پشتگیری جبو تکوشینا رزگاریا نتویی و شورشگری نهاتیه داین. براستی ده مسئله نتویی کرده پولیتیکا یکتیا سوویتی لگور برجواندین وانن لروجلات ناوین و تکلین وانن به بریتانیا دولت یکتیا امریکا و دولت هرمی وگیری دایی بود. ریبریا یکتیا سوویتی به تایبتی ندخواست مسئله نتویی آذربایجان و کردستانی و بگشتی جی مسئله نتویی دناو ایرانی ده ده چارچوبه مافی دیارکرنا چارنوسیا خدا بین روژوی و جیره چارسریه کی پیشکش بکرد. دولت سوویتی جبر برجواندین خوی ناو نتویی و ناو نتویی جعالی سیاسی ریواز و توریه و پاش و کشیا. پیشگیری نداده تفگر رزگاریا نتویی برو واجیاوی گلک جارانجی تنگاسی و استنگین به هیچ درخستن پیشبری خباتا تفگرا رزگاریا نتویی. ستالین دنامه اخویا جبو پیشوری دا لسر کریزا ناوخویی ایرانی سیاستا وی دمیا یکتیا سوویتی و هاتی نزمان. لی ایرانی کریزا گشتیا شورشگرانه و هلو مرجن و ها نینه. که هون بکن تکتیک سال 1905 قصداوی 1905 روسیای و سال 1917 یه لنین ایرو لگر دجمن دروا ده حالت شردا نینه که سرنکفتنا وی ببتا هوی لاوازبونا کبنه پرستیو کلبونا کریزی تاکتیکا ما دوی نابریدا دوی چه به از وها بیر پیدکم کو دوی ام لتک هلچونه دا کار ورگرن بو اوی کو قوام فیلبازی نکد دوی پشتوانی لقوام بیتا کرن تا کو لاینگرن İngiliz belav bikin û bi vê terzê hindek pêge ji bo demokratîze kirina Îranê pêk bînin. Hedefa siyaseta yektiya Rosya Kawan serokê Îranê serokê hikûmeta Îranê piştî bi dawî hatina şerê cîhanê yê duyem û vegerandina leşkerên Rûsî û İngilîzî ji bo welatên xwe leşkerê Îranê dest bi livînê kirin Bona jinûve dagirkirina Kurdistan û Azerbaycanê rêvebir û hêzên leşkeriyên komara Azerbaycanê li ber xwe nedan û di demekî Kurd te hêzên leşkeriyên Îranê ketin Azerbaycanê. Piştî hilweşîna komara Azerbaycanê Qazî Mihemed di gel endamên kabîne û giragirên eşîran berhev bûn. Rewşa nû hate helsengandin û di dawiya gengeşiyên dûr û dirêj de biryara pevneçûnê hate girtin. Li pey vê biryarê di şeva hevdeyê meha 1946 da General Mustafa Barzanî bi tevî hinek takekes û rêberên Barzaniyan hatin mehabatê bo hevdîtina Qazî Mihemed. Qazî Mihemed biryara kabîneyê ji Mustafa Barzanî ra got piştî hevdîtin û guftgoyan General Barzanî pêş niyaz kir ku pêşewa Qazî Mihemed di gel wî ji Îranê derkeve û wiha got. Ez niha jî cenabê we serokê Komara Kurdistanê dizanim û hez dikim we deynim ser serê xwe û li her derê di xizmeta we da bin.
ماینا ویل مهاباتی هیچ سود جوارا و جگل کدرا ناینه اون جوی گلی را گلک لازمن و مروف به دولتا ها یعنی به ایرانی هیچ اولاد نابه قاضی محمد جبو دلوانیو قدرزانیه جنرال بارزانی سپاس کرد و حالی بگران جناب ملا مصطفی از دزانم دولتا ایرانی دی توایی رکو کینا خواه جمن وکه و دی من بمرین تاوانبار بکه و بکوشه هنگی دی بینا سروک و رایدارین دولت فرح ببه ایدن دبک و گلی ما جخشم و غضب وان سلامت ببینه لوما من بگل را پیمان بستیه که ده هر مرجی دا وان بتنی نهید او دروی که تینا کرن دبیجن بارزانی قاضی محمد هشت و چو او دیالوگ وان برسوا وان دروا ددن باور دکم تشی پر باکیشن لپی وی هفدیتن و گوتنن دیروکی قاضی محمد آلایا کردستانی کو لسر ماسیا وی بو پیچا راموسا و دریج بارزانی کر و گوت آلایا کردستانی لبال خواه بپاريزه امیدوارم هون نهیلن اف آلایا هانه بکوه سر آخه 21 ماه 12 دا هیزن دولتا ایرانی کتن باجار مهاباتی دوی شوه دا قاضی محمد و سیفی قاضی هاتن گرتن پشتی گرتنا قاضی محمد و هجماره کی زیده جره وبرو کاربدستن حکومتا کومارا کردستانی لناف باجار مهاباتی اتمسفرا ترس و هویتی کوین رژیا داگرکرین ایرانی دست پیکر دادگاهی کرنا قاضیان یک جبویرین سیاسیین مزن دیروکا کردستانی قاضی محمد ده همو رونشتنین محکمه کرنه دا لهمبری داگرکرین ایرانی زعافیت کی نشان ندایه و سر خون نتواندیه بی ترس و بسر بلندی پاراستنا کرد و کردستانی کریه کیومر صالح بین باشیه کی افسره کی kurmayı devleta İran'ı bu. Kiyomer Salih zavayı Serok Erkani arteşa İran'ı bu. Xwarzaya wî bu Serok Erkani arteşa İran'ı zi zavayı şah bu. Jiber ve ki ciye baveriya şah bu bu. Jibo kadroyu leşkeri دو کوار در دخستن یک بناو مهنامه یا دو بناو تاشکیان اف ifade قاضی محمد و پیواجوی محکمه کرنی دوان کوارا da hatine belav kirin jibo kadroyin devleti lejber ku ev ifade o gelek nameyin aş serok aşiri kurdin ku dinav komare da dinav rekstina askeri da ji girtibun name wani veşartiye ku jibo şahşanına ev name jî dahatin belav kirin Kiyomer Salih ev şahsiyete ev dibêje ku di derbarê helwest û mahkemekirina Qazî Mihemed û rêberên Kurda wiha dibêje dibêje qet min bawer nedikir ku berpirs û rêberê Kurda hindî bi cerg û xîret û mêrçakin heya niha jî dengê Qazî Mihemed tê gohê min dema digot Xwedê sizayê mazûman ji zalima bistîne ev beşê wesiyetnameya Qazî Mihemed bi giştî karakterê hemû dijminê Kurda û bi taybetî jî yê eceman pir bi zelalî diyar dike û divê ji bo me hemûyan herdem bibe wek guharekî. Di wasiyetnama wî dûr û dirêj e nêzîkî 5-6 rûbele ez wî beşê piçûk dixwazim pêşkêşê we bikim. Qazî dibêje ku melayê Mahabatî dema ifade kirine berê dar vekirine ba mala jî kirine ew jî cem qazî bûye ji gotinê mala wisa derdikeve dibêje ku qazî qet heyecanekî pê re tune bû her wekî ku jiyana xwe ya berdewamiya rojane dom dike û dibêje deşmêja girt nimêj kir û dibêje
Jimra go mala wera az dibêjim tu binivîsîne. Mala dest bi nivîsandinê dike ew gotinê ku dibêje destê mala dilerizîne. Mêze dike mala nikare binivîsîne. Yani ew gotinê wî ditirse dibêje mala tirûne bi xwe dibêje dest pê kir wesiyetnama xwe nivîsan. Ez beşekî wî wesiyetnameyê ji bo we pêşkêş dikim. Birayê min dijminê Kurd ji çi reng û qewmekî be her dijmin e. Bêrehme, bêwîjdane, rehmê bi we nake. Ew ê we bi destê we bi xwe bide kuştin. Ew ê we temah bike û ji û bi fêlbaziyên xwe û bi derewan we li hev bixe. Di nêv hemû dijminên gelê Kurda, dijminê Ecem ji hemûyan zalimtirin. û malûmtirin û xwedê nenastirin û bêrehmtirin. Destê xwe ji tu tawanê hemberê gelê Kurd naparêze. Di dirêjiya dîrokê de kerb û kîna wî li dijî gelê Kurd hebûye û heye. Binêrin tevaya mezinên gelê we ji Smaîl Agayê Şikak, Heya Cewher Agayê birayê wî û Hemze Agayê Mengur û çendîn mirovên din her hemû xapandine. Aram kirine û xelk ji piştevanî kirina wan dûr xistiye û ji nû ve bi zor nemerdane kuştine. Ji wan ra sûn bi Qur'anê xwariye û Eceman niyaza xêrê bi wan ra heye û wê başiyê bi wan ra bike. Lê heçî Kurd e zû bawerî ji sûnd û sozên Eceman dike û pê tête xapandin. Lê bi dirêjaya dîrokê heya nuha tu kesan nedîtiya ku tu caran Ecem soz û peymanê xwe bi cih bîne û tu sozên xwe bi Kurdan bi cih nanîne. Her hemû dere û fêlbazî kirine. Ez wek birayekî biçûkê we di rêya Xwedayê de û ji bo xatirê Xwedê ji we re dibêjim hev bigirin û qeş pişta hev bernedin. Pir bawer bin eger Ecem hingivînê bide we diyara jehr kiriye di nav de. Bi sûnd û soz û derewên Eceman nehên xapandin eger hezar caran dest di Qur'ana pîroz jî bidin û sozê bidin we cê bawer nekin û pir bawer bin. Tenê merama wan xapandina we ye. Kurê Kurd û lavê Kurd, xizmetkarê Kurd, Qazî Mihemed. Bêguman wesiyetnamekî dûr û dirêje, ew wesiyetnama Qazî Mihemed îro jî lazim e her Kurdekî, her ciwanekî Kurd bixweyne. Wesiyetname weka manîfestoyekî milletê Kurd e. Gelek tecrübe û dersê ku em ji vê wesiyetnameyê derxin hene. Eger em karibin wî wesiyetnameyê bişopînin, em karibin di rêya Qazî Mihemed û ew çarçûvaya bo milletê Kurdanî bû bimeşin. Bawer dikim ew tiştê ku bi serê Komara Kurdistanê re hat. Îro roj aynî lêstik bi awayê din têne lêstin. Em ê karibin van lêstika pûç bikin û vala derbixînin. û hemû bi xêr hatin serçavara hatin. Bo ku vê firsetê dame Partiya Azadiya Kurdistanê. Spas. Firsekî ve heve serhaqê vê meselê de. Ev tiştê kurtayî bû. Wesiyetnameya Qazî Mihemed şeş rû bele bi dirêjayî bira heye. Gel heva jî bixwazine û karin kopî bikin. Gelek tiştê girîng û pîroz hene têde. Tenê beşekî bo nîşankirina wesiyetnameyê min bo cenabê we xwe. Hevalên ku bixwazin tiştî ji kekê Saîd birsin an bîr û raya xwe bînin ziman kekê İbrahîm got û ledê Spas jîvera lêkolînên min û taybetî qasî tiştek de derbarê Qazî Mihemed hatine nivîsandin. Ez bi xwe geşti ve qenatê ku Qazî Mihemed bi xwe Gandiyê Kurdistanê.
Andiye Kurdistan'e le düşman evi ne İngilizistan bu. Boku düşman evangal kov bu. Üstelik devlet millet ekara düşman bu. Kurdara zedetir düşman bu. Kanatamın Naçuyina Kadi Muhammed yeki Gandhi buyinavi bu. Boku Gandhi bu. Boku çektari devlet kava nekri bu. Riyaka siyasi devlet kava kır bu. Jibona ve ekeji gor mantıka yani avaya tekoşinavi netice ki nav gelda mayin gilkatin astebejmet çeşteki per huzayi dike. Yekşi mesela ki daimi cibo Komara Kurdistan'e ya Mahabade Binge hakkı dama İsmail Ağe Şikaki da Çebuyi Binge hakkı Gringe hatta Gor Disalle Kolinegara Sinoren dama Pişti Bistan İsmail Ağa Embecin ve Ferzendebek Kürt ve Nabereda Abdülselam Barzani de İsmail Ağa Şikaki rahabditin tıkın Rus'a rahabditin eçetkin aslında ve saha tüdeneri ki zedetir ve yani saha ki pırfıra binge eke çetke jibona ve ekeci abakırına Komara Kurdistan'e mahabada galak esant be çünkü işte pır gringe na mesela Bakura Kurdistan'e eğer şart bir avayı bibin Kıyıkı Partiya İlolu Kurdistan'a hüküm tıka dici devlet bu yeder. Le Rojavak Kurdistan'a devlet abatkine. Düdü yek mesele gidin tıkazın bedecim ki kak Mustafa Çelik tabi ferahi mesele vasiyeta Kadı Muhammed ki jimera çıtı ve keratı ve kanatamın halvesta sarok Mustafa Barzani peyvendiye bir Kadı Muhammed peyvendiye bir hükümete Komara Kurdistan'e hukuka geçecekliğe bekan ve hukuken dari peş bakın. Av hukuka parçaya, peyvendiye parçaya. Yani ben desalattarya hükümeta Kurdistan'e da bu Sarok Komara Kurdistan'e ve Sarok tahsiline levra eğer gol mantıka ilo ya PKK be ihtimala kamazım hukum Mesut Mala Mustafa Barzani bu kadar data ki heze çaktanın am fortun am tıkarın İran'e şarbıkın tıkarın tişta bu kadar daviyece tişta gidelim yani ilo roja şehiden Kürdistan eci şahsiyata tabii ki Kadı Muhammed aynı vakti da Abdülselam'ın Seyyid Abdülkadir'e, Şef Said'e, Halit Berge, İstanbul'u Paşa'ya o anın tübek Ahmanji ve Roja'da birbirini Recep İran'ya sipariş Bu biranine hamu Serok-u Şehid-i Kürdistan'ı duhazım Şeyh Mizbah Fathaki bu davetkirine Fathaki o biranine var. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismi şeyin fil ardı ve la fis semai ve huves semi'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın nuri semavati vel ard. Bismillahirrahmanirrahim. Azamallahu ecrekum ve gıfarallahu zembekum ve ahsan azakum. Ziyadeten ila şerefi nebihi ve alihi ve ümmetihi ve ila cemi'i şehidil Kürdistan lillahi'l Fatiha. Eğer şehnama şehida şeyhim eğer karba müsait be Beşeki şehnama şehida belki Şehnama şehida ezber ezber. baş. Peki Ahmet Kas çand işler diyecek? Muvasti Sayın Hoca Çıldo hem neydi? İki cazıma kirpi başı niye var? Tanel her gün beşli hasken az yâda güzel mi? Fakat hatta ana saat zamanında anı oldu. Yani mazlumlar cüteler var
Dedim aldım çeşit. Ana ne var? Yo diye Kazi Muhammed Rıza vaziyeti zaf şu. Fakat acaba az şaşmanın ma zaf kurfani yan ma fahmli ki çıra ma fahmli ki. Mesela Raşlar bunu dersa Paris şma ne kapı? İran'ı şma ne kapı? Fakat mafezani ki hem Abdurrahman Kasım'ı hem Şeref kendi ve demez kote tomçi dom Farusun bendacı yeniz baveri kupeha fakat çipato ki Kazi Muhammed var katiyen inine bape bavermek ile pe mavadir menişi çıra inabi ama şu aynı caki حتی آی وقت بینی وانو اگر ساعت و خلاص بیم وانو از باور کنه که ایرو را پیزه یعنی مواجه اسماعیل آقا نام آیش سروکی که آمه کشتش به بقتیرا حتی ایرانی آمه کشتش وانو از باور کنه ایرو را پیزه سروکی مراز جهاته اینو دو که دامدا ایرانی اینو ایران اینانزه بخافینو آی وقت هزک تواجه کشتشه Kasımlı o Şerefkendi bu ay vakit nişan beder bu. Ay vakit şiari dayak buna. Vatu haya şmara bu. Kat baveri bir İran'ı Mekke'ni. Maalesef vakit to şirete İran'da ne goşarı. To şirete tarihe kudiye kırıldı. Evet yani vurdizi Ahmet kiştir. Desti İran'ın kiştir cin dersu. Mukabil. Yemek ma tarih buna dersine gidiyor. Mesela arada که انوار قراخان شد Konferans spas kimmiş buna monastan sahip buna agahları var. Her zaman spas buna tekrar Mustafa. Yani işte ki buna bir şey merak ediyorum. Rastlı yani veya bir akşam yani ev belki cahil yani dedi başarı dedi. İşte ki merak ediyorum. Na ev Cumhuriyet'e muhabbat Serokiye Teşeva Kazi Muhammed. Az istemek böyle. وزیر وحیه تشکیلات وحیه و فرد وردیت وحیه که جنرال مصطفى بازرگانی سروکی یعنی yani وقتا ایرانی رئیس ایرانی شاهی سر نتا محبتی yani bir eza askeri ben hatta çuma şer yani az yani tabii az bir mesaj çıkıyor zaman pırsın yani işte ki fakta ama çok kesinlikle بلا الشيخ البيجا كلامك انا وقت الجديد في بارتي ميراني الربع اتصل دي ما كردايه كردي بارتي وقت قوتها تنكي شيء انجا بيتي كشتن يعني تيخو امحابتي مثلا وقت حصل حزار ونزلوا حتى وشاشا على كتاب بارزاني فرق بيشمرقاه تبقى مشكلات نلقاه انتخاب مصطفى بارزاني يقول انا امشر بكن سلاحي التسليمه وغداك التسليمه للتيرا صار كيناكي اجر امشر بقدن امي محافظ ليه امي خبتن الي روكي ديسا امي من شر ابونا مشت ابونا مشت يعني اجر مصطفى بارزاني او سلوك كشباب قاضي محمد أمانة ويروجي بالشرط دس بحركة بكرنا شغل روسا وإنجليزا باتفاقه وان شاعري نمر دبيجك وبالراستي وشبيتي كسك نبي آزاد هردو بكير منات عندما ثورة معابات ده ثورة معابات أو الصاغجية والصولجية بهبرة يبوي بترول إيراني تدي سروك مصطفى برزاني جرحيم فداوي به دبيك وفاريل كي بترول تون كي عدالتستان وارل کی پترول تونه کی عدالت سن ایجاد بود پترول ایرانی وان دولتا به ایران اتفاق کرد و دولتا مهابادی دا بارزان قاضی مصطفى بارزانی شارع ندی که حتی قاضی محمد رنگو بیویجی کرد که سرک نچه و از خلقی خبتنی نایلم از راب محرم خلقي بتاني بيني وسانات ما زي فداكم جملتي غربا كوكتاك وسعيد خوجا فوق القران ده از ده فيروز ده شريحه بني حرفيا راسكم
Bersiva mamoste dedim cehali gibi. Yek kabine yani irada siyasi bir yara şernekirini girtiye. Ne ku hezu kavvetüne yani gora hezu kavvete ki askeri hep ev hezu kavvete ki askeri ne hendik bu ne küçük bu emci kuzanın dema paş ve hilkişana Barzaniya da pevçune vano orduya İran'ı çi buye emzanın ku darbe giring le orduya İran'ı fıstına tek birine. Eğer şer bu buana pişgire şer ha buana ez bawer dikim tişe gidin derdiker. Lejber ku irada siyasi dveje ku em nikarin pişgiriyek siyasiye namne tevjmera tüle em şer bikin daviye em xusar bibinin em biser nekevin bi fikri nefsine şer bikin ne ku şervan tüne bu şerker tüne bu irada siyasi kabine bilyar ki da ku şer ne یک چیزی یعنی پیشی قتلیام حتی مثلا هزار نسود هفته پیجا دا 100,000 اسکر ہے باشورا کردستان 100,000 اسکر ہے دی ساجی جبوک امریکا پیشکری نکر سوویت پیشکری عراق کرد دیر بارزانی جی به منطقه اجی به میلینا شیخ را به منطقه Seyda Bu Rusya bu ezebunla kuşum intikam ezmeyle kinavanda milletin var. Keke Feyyaz Bas tişkil Rütüşle basit mütükkazı göz belki jest tamam bikim da 1908'de bir mine hanımla bone minöğüne meherdun askeri gerek cara daha te enstitüya kurdiya albone jine kevilo bu brastiji grania Cumhuriyeta Kürdistan'a rojlat çava gran bi ev jine kevilo asil jine ke go hatta davya mirna xwe وکه گو انسان که امبیجن اصیلزاده یعنی که وب تایبت دمشان اسفازم پیشیوینا بیجم آد دواجی maalesef kek Ahmet Jigot az duy qanaat demek go ev vesiyeta Peşava Kadi Muhammed insane ki şehidi Kürdistan'ı Abdurrahman Kasım'lo baş famnetiye. Jberveye keji ev baş famnetkirina ve vesiyeti bi canê xwe da. Wek mesela şerefkendî. At siyas xwazim bêjim kesê got siyaseteke netewî li her çar parçeyê Kurdistanê siyasetmedar bin, partî bin, rewşenbîr bin. Ê got meşêrin. Birastî jî ger hedef statûyekê li her çar parçeyê Kurdistanê bî. Tu bixwazî federal bî, tu bixwazî serxwebûnê bî. Divê got ji çar navenda dûr bisekî. Yek jê Tehranê, yek jê Baxdayê, yek jê Şamê, yek jê Ankara'ya. Gelek spas. Spas hoş ve sağ olun. Tabii abi Hüseyin'e hem de dekorlar rezdar Said ve Röşe spas bugün. Şöyle spas. Gerek ki sağ olun. Hayır, aklımın gelmesi.